Bešo Nthobela ka lapeng re le alela thari ya kgokong re le foka ka boditsi e le ge re le fa madume ya segoši pele ga ditaba tša rena. Ke swarišana tsela le Augustine Letlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Re thoma ka tšeo di rego Mopresidente Cyril Ramaphosa o ya le boelela bjalo ka mopresidente wa naga. Nakong ya moletlo wa go enišwa ga mopresidente maabane bošego, Ramaphosa o fentše Julius Malema wa EFF phinkgišanong ya bopresidente. Gabjalo pušong ya bošupa ya semmušo wa Afrika Borwa naga e tla laolwa ka tšhomišano le mekgatlo ye tša ANC, DAIFP le Patriotic Alliance. Nakong ya dipoledišano le babega ditaba ka la bohlano mesong, mekgatlo ya dipolotiki go akaretšwa EFF, UDM, UAT, PAC, ATM le Al-Jamaa e ntšhitše ngongorego ya gore e kgapetšwe ka thoko dipoledišanong tša mmušo wa botee bja setšhaba. Mekgatlo ye e bontšhitše kgahlego e nyane ya go phenkgišanela maemo a bopresidente, efela šedi ya yona e be e le go maemo a spikara le motlatša spikara dipoledišanong tšeo e bego e golofela go di swara le ANC. Le ge go lo bjalo dilo di ile tša fetoga morago ga kwano ya pušo ya botee bja setšhaba magareng ga ANC, DAIFP le PA. Ramaphosa o ile a hwetša diboutu tše 263 mola Malema a hweditše diboutu tše 44 maemong a bonkgetheng bja bopresidente. Polelong ya gagwe ya go amogela maemo ao, Ramaphosa o rile, I wish to state very clearly, this is not a grand coalition of 2 or 3 parties. It is a government of national unity that we are constituting, and we've been here before. Moletlo wa go tlhomamiša o tla etwa pele ke moahlodi mogolo Raymond Zondo beke e tlago ka laboraro ka Union Buildings ka Pretoria. Mekgatlo ya dipolotiki ka go fapafapana ga yona e ntšhitše maikutlo mabapi le go kgethwa ga Cyril Ramaphosa bjalo ka mopresidente wa naga lekgala bobedi. Mr. President, congratulations on your election. I think today is a historic day for our country, and I think it is the start of a new chapter of building, a new chapter of cooperation, a new chapter of us putting our country and its interests and its future first. In this election, the voters chose not to give any party its own majority. In doing so, they have told us that they want us to work together to build a prosperous, non-racial, united South Africa with a growing economy that works for everybody. We contested because we wanted to demonstrate to South Africa that we do not agree to this marriage of convenience to consolidate the white monopoly power over the economy and the means of production in South Africa. This marriage, it's a marriage that seeks to undermine the changing of property relations in South Africa. We refuse to sell out. We've never done so when we're young, and we're not going to do so today. We don't have a history of being collaborators. We are going to ensure that this parliament is functional. This is the beginning of a new era. The IFP stands ready to serve in the government of national unity, knowing that South Africa is utterly changed by the 2024 election results and the decisions that have been taken in the best interest of our country. This country has gotten another chance. And when you get a second chance, you must use it optimally. I think the voters gave all of us a second chance. I would like to congratulate the ANC for accepting the result, even if they didn't get 50%. The world is full of stories of presidents that only accept results when they get over 50%. I will support the GNU, and I'm proud of the GNU. The problems facing this country are well documented, and they require a Marshall Plan to tackle them with a sound implementation strategy. Laziness and lack of discipline
must not characterize the new government and its administration. Makuyosetshenzwa ngoku. Enkosi. Tona ka kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni, tona ya dikamano tša boditšhabatšhabana le diphando le tona ya maphodisa Bheki Cele ba fane ka pegelo ya bjale mabapi le boitukišetšo bja dikgoro tše ka borai bja tšona ka ga tlhomamišo ya mopresidente Cyril Ramaphosa bekeng yeo e tlago ka Laboraro. Moletlong o go letetšwe gore palo ya godimo ya dikemedi go tšwa dinageng tša kantle go bala le dikemedi tša dinaga mabapi tša SADC le mopresidente wa Pan African Parliament ba be gona. As we all know, South Africa is a constitutional democracy, and therefore the inauguration of the president is guided by the provisions of the Constitution of the Republic. Part of the challenge is that we indicated that we are inviting, it would be in a particular period. We now will convey the date as has been set out by Minister Ntshavheni. A large number of the invitations have gone to heads of state of the SADC region, Central and East Africa, as well as all the chairpersons of the regional economic bodies, and of course the chairperson of the African Union Commission. There were some few threats of the elections not taking place. There were some few threats where the announcement would not be made. There were some few threats when the parliament would not sit yesterday, and all those things happened accordingly and planned. This one also will happen accordingly as planned, and all other things that might be there to threaten, if there are net joints. We're working on the same, very much satisfied, everything in order. Come the 19th, the president will be inaugurated. Tona kgolo ya peleng ya Mpumalanga re file Msoni-Tsipane ke leloko le leiso la palamente gape o kgethilwe ntle le phenkgišano bjalo ka modulasetulo wa lekgotla la bosetšhaba la diprovense ke gore NCOP. Mola Kenneth Moimang le yena a kgethilwe ntle le phenkgišano go ba sefepi segolo sa lekgotla la bosetšhaba la diprovense. Lekgotla la bosetšhaba la diprovense le dutse le gala mathomo go kgetha baetapele ba lona. Go fapana le phenkgišano e maatla e bileng ka go lekgotla theramelao la bosetšhaba maabane. Tona kgolo ya peleng ya Mpumalanga re file Msoni-Tsipane o kgethilwe go ba modulasetulo ntle le pophegišo. I would like to give you my assurance that I will execute my obligations of the obligations of my office in accordance with the provision of our Constitution and to the very best of my ability. In our quest to exercise oversight, we are going to ensure that at the center of that will be public participation to ensure that indeed the people of this country are at the center of accountability, ensuring that we hold both three spheres of government accountable. Motlatamodulasetulo o tla kgethwa ge diprovense di sena go fana ka maina a bonkgetheng. Ka go le lengwe moahlodimogolo Raymond Zondo o re o ikwa imologile morago ga tulo ya palamente le NCOP tše di gagabile go nako e telele. I was very concerned until yesterday morning. It was only yesterday morning before we started that I felt, no, actually everything will be fine. Before that, I was very concerned. And yesterday it took quite long, but it was worthwhile. Molaetša wa gago baetapele ba ba sa tswang go kgethwa ke gore ba hlomphe kano ye ba e tširilego. They need to always respect their oath. They need to always make sure that they comply with the Constitution. That is very, very important, including on the constitutional obligations of Parliament to hold the executive accountable. President Ramaphosa o tla hlomamišwa ka Laboraro Union Buildings. Mongwaledi pharepare wa ANC Fikile Mbalula o re mokgatlo o bušago o thekgana le mmušo wa bosetšhaba wa Mahlakanelwa ka ge o ikemišeditše go beela ka thoko diphapano tša bona tša sepolotiki. Cyril Ramaphosa o kgethilwe gape bjalo ka mopresidente wa naga gomme o tla eta pele GNU pele. ANC ile ya gapeletšega go ngwathelana pušo morago ga gore e lahlegelwe ke bontši bja dibouto dikgethong tša kgweding yeo e fetilego. The
parties have made a commitment to an all-inclusive national dialogue process with parties, civil society, labor, business, and other sectors to discuss critical challenges facing the nation. The national dialogue process will seek to develop a national social compact that enables the country to meet the overarching aspirations of the National Development Plan, to eliminate poverty and significantly reduce inequality towards 2030. The ANC in the coming days will continue engagement with all parties as we move towards the steps to form the government of national unity. As has already been announced, the president will be inaugurated and thereafter will announce an inclusive GNU cabinet. Molekgotlaphethiši wa peleng wa maphelo ka provinseng ya Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba o boletše ka go kgethwa ga gagwe bjalo ka tonakgolo ya Limpopo fa o laeditše gore tlhokego ya mešomo ke bothata bja mathomo bjo a tlo go lwantšhanago le bjona. O be a bolela ka ntlanyana ga tulo ya mathomo ya lekgotla la bosetšhaba la diprovince ka Cape Town. If you look at the expanded unemployment rate, where Stats SA look at people who are sitting at home who have given up on looking for jobs, it goes beyond, it's around 40-41%. But if you look at the real people who are actively looking for jobs, it has gone down from 36% during the COVID time to recently around 30%. But that is still a concern. So earlier on, I was not saying necessarily will create the jobs because we can't come and say this is the industry that we have established as the Limpopo province for jobs. But all what we are saying is that you should understand that we've got a responsibility as government to make sure that we create those conducive environment to make sure that jobs are being created. Re sa buša re le amogela go na le dipego tšeo di yago godimo tša ga go tšhabiša le go thopa ka dikgoka ka Mahikeng provinseng ya North West kudu mo sehleng sa mabollo. Batswadi ba latofatša beng dikoma ka go šomiša bašemane bao ba šetšego ba buile dikomeng gore ba rape le go tšhabišetša ka kgang bana bao bana go ya mabollong. Batswadi ba re se direga ntle le go lekola leemo la bana ba bona la lephelo gomme seo se ka baekela mathata goba malwetše ao a rilego baneng ba bona. Re kopana le setlhopha sa baagi. Magareng ga bona go na le mosadi mogolo yo ngwana wa gagwe wa dingwaga di le 12 a neng a ile lebollo a sa itsese batsadi. Kganye o itse inkutlise botlhoko tota le boyano le ha ke bua yana ha ke na matla o mama ka batla ha o mama ka atla o mama ka ba bua gore mo lebogeng gore nga ira yana ka gonne mama ka o rile ga ke se ka ba ka ya go ebile o mo reetsa kopane le ena morago gore ngwana ga ga tloga go yana sa se dirang ke Meyo le ena a re ngwana wa gagwe o tshotswe ka dikgoka. Moshimane le tsa santho ba tsa go wena o nantsintse stress ha ke bare ke so sa ntla ke mo supporta ana ra ke mmago ke gagwe go go tseletsa dintere mabane tsone. Baemedi ba baagi ba re ga ba itumelele ka mokgwa o mapodisi a samaganang le morero ona ka ona. Because mapodisi ba nne re tsena le bone mabanne ba re ba tshaba go khotluwa ka go gonywa matlho go neng re le teng re latetse mothako go teng ke jamane o tshotseng bana. Baagi ba rotloetsa batsadi go ela bana ba bona tlhoko. Go lokene ke le rotloetsa gore re tlhokomeleng bana ene ha o bona ngwana a feta le bana ba bangwe a tshwere thobane ke go ba lemeng ka maoto. Fela bathati ba puso ba re ba tsereganya. Ke bua yana ba gaetso rena le dikolo tse setseng di butse tsa setso tse di ka formulaong tse di butse ka formulaong mme komiti ya rona e busy e le ka go thuba dikolo tse di ka formulaong ga e thuba dikolo tse e dirisa mapodisa le ba justice go bula di case le gore batho ba tshware ba dirang tiro mofuta o. Re kopile tshwaelo kwa sepodising fela ba ne ba ise ba tsiboge fa re kwala pego eno. Tsholofelo Mogami wa dikgang tsa SABC Mahikeng.
Go golegile bagonlela ba 43 ka Ntlontsoko ka Sandton le boala Johannesburg morago ga go hwetšwa ka dilathekeng tša bofora le di-sim card. Maphodisa a hweditše diketekete tša di-sim card tša di-network ka moka tšeo di šomišago ka Afrika Borwa le megobogobo ya dikhomphuta tšeo go dumelago di šomišwa go tšweletša tšona di-sim card tšeo. Go bagonlela bao ba babedi fela ke bona ile go badudi ba naga ya Afrika Borwa mo le ba bangwe ba sena mangwalo a maleba go ba ka mo nageng. Gomme bona ba lebagane le melato ya bofora go ba ka nageng ntle le mangwalo a maleba le go tshela molao wa bosenyi bjo bo dirwago ka inthanete. Tumo ya go ba le polokego le bokamoso jo bokaone ke lona lebaka legolo leo le dirilego gore bontši ba baswa ba tšee karolo dikgethong tša lenyaga tša bosetšhaba le tša diprovense. Seo ke go ya le ka baswa bao ba kgonnego go vouta letšatšing la 29 Mopitlwe o lenyaga. Ke diperesente tše 43 tša baswa ka moka ka mono Afrika Borwa bao ba kgonnego go engwadišetša dikgetho tša bosetšhaba le tša diprovense lenyaga. Baswa ba bantši ba bontšitše kgahlego e kgolo ya go vouta pele ga dikgetho ka karetšo tša 2024. Ditešhi tša go vouta tša dithuto tše phagamego ka Limpopo di ngwadišitše palo ya godimo ya baswa bao ba bego ba vouta. Ba bangwe ba baswa ba dumela gore go vouta go raloka karolo ye kgolo ya go iša naga mafulong a matala. Tsebe re batho ba ditšha ba vouta ba kgona go ba le se mo le go tšele re ka di setšhabeng. Mo le ka mogolo go mo shwa gale le go bula dilo ba gona go nne go ntšha ke batho ba ntšha ba baswa ile go ba ile go vouta ka 1994. Re go baswa ka moka gore le kgone go tšwela pele le rena re tle re be le bokamoso bo botse e thoma le kgolo e thoma ka gore re itšwe ka makatana mare ge go wa dikgethong le rena re participate mo dikgethong re kgone go kgetha mmušo o re o nyakana. So we want changes. The first change that we want is about education. Youth are at home. They are unable to go to school because of some they lack money to go to school. Go le bjalo mosakaseki wa dipolotiki Enoch Maponya o re mekgatlo e mentši ya dipolotiki e etilwe pele ke baswa bao ba hweditšego ba bangwe go vouta ka bontši. Most of these political parties are led by youthful leaders like Julius Malema of the EFF, Zongeso Sibi of Rise Msanzi, and Musimaimani of Bosa. The voting by the youth contributed greatly to the new political landscape brought about by the results of the recent elections. Komishene yeo ikemego ya dikgetho IEC ka Limpopo e re baswa ba go feta dikete tše 70 ba magareng ga mengwaga e 18 le 19 ba engwadišeditše go vouta dikgethong tša lenyaga. Ge re be re lebeletše gore godimo ga batho ba baswa ba ba ngwadišitše gore bona ba tlo tšea karolo ke ba go lekana ka di-percentage 45%. Bontši bja baswa ba re ba na le phišagelo ya go vouta dikgethong tša pušoselegae ka 2026. Bešompi tša ya rena ya ditaba re ribega 5 fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus fa o ka bogelago dikanala ka moka tša SABC Plus o le kae le kae mararang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube. Dikgatišo tša ditaba tša rena di gona, nomoro ya rena ya WhatsApp o ka gata tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo SABC 2 le SABC Lehae gape ya le go latela kakanyo ya maemo a bose tšwelang pele go ipsina ka monokoloko wa SABC 2 gabotse.